Garara turebe wa uri kwa Antoine. Komera da. Yambu da. Yambu. Bimeze sana. Bite? Bababwiye umufungireze. Meze gute directe? Namor. Mzee ari he? Mzee yake Kamakuru. Zamwima abanyamurenge ngizi wa. Dore nkingi. nuko rurase ko mwese. Amonyo kwa mugabo. Kibeno n'abandi gututu. Uvuze ijambo Bayishire mu murima. Kwega twahinze kuri amurusi n'inkadoge namunere. Gake wampaye hamwe ne mura. Pole wa. Tangaza no. Ntakundi. Ariko bitegereza. Akwari mwinyana zi. Kore kira tumasa. Gake wa. Amak. Benfizi agarara afatire y'imfizi turebe. Ubitemo nifotizemo tari filime gusa. Rekanye ni blama. Ndasho. niyo yabyaye zino zose. Basanga ni nyambo. Bari ufite n'inyambo. Zavuye mu Rwanda. Za modoka zo mu Mutara bazabazana. Iyi kihayerekera yeze yasize inyana we. Nuze yewe. Pole wawa. Kuvuga ngo Ahenda kwe. Ese ni imbunda nziza. Arahuza no kuri kwima. abuze gica dese. Ubimende. Niwe Scott wa dese. Baragiye ko. Funge bayitanze. Ngene nkoresha inama wele n'abariya. Wa murembe. Gake. Kuragenda ugasoma amata wa. Aragenda asoma kuma. Urugendo Ndari. hari yase yageze. Muhi. Yewe, igihe gahoza abanga abanyamurenge tubaze. Ndayifashe ndayikoherereza. Rakaza kumwohereza y'ingiye. Ahubwo reka nango shiremo. Basa? Bambure. Nareke bishinga. Oyi. Bambure. Andaki. Ibibazo dufite kugira ngo baracarimo bareba inani. Uzi stress kuri abafite. Iteye ubwoba. Ngiye koresha sino kamera mu nzira mbese. Yambwa. Onongere. Fotora, ande mpaye kamera. Baraza kubiguheza. Ndaguha ndende. Wazanye wa mugore wa. Wazanye wa mugore tugasubirana. Aragacha. Iminota ibaye dore kama sekondi kakamenya. Ole cyane. You see now, these are cows running away. We are in Luvunge now. See many people are running away. They are going back to the
near of the border of Rwanda. No, that's how things are. I'm going to make a report for this, just for your information. It's too sad that these people need prayers.